Sasa tunacheza tosha. Kuma mwena ucio wa Mathare muri wa Kameme TV tuthie nginya kure mwena wa Kitengela nakuo mihango ya biashara de nakorwo igithie na mbere ene biashara na muno makiria ene matuka ona matina korwo makihingura duka ciao muthenya wa umuthi ni undu wa mirurungano iria iragithie na mbere. Christine Musa ngwihoka ni urajigua tumenyithie maundu uria maikarite mwena ucio wa Kitengela. Turethana na Christine Musa andiki itwo mohoro muthenya wa umuthi no nginyanagia makamba mundu akamba agetha handu hari na ugitiri ni undu wa ugitiri wake mbere ya agitumenyithitie uria maundu ma kihana no biashara nyingi kuma kure mwena wa Kitengela muthenya wa umuthi ni cihingirwo ni kurumirira mirurungano iria irokire kiroko kia umuthi maabitha a borithi oro undu umwe na muingi magiikaniria mahiga na muthenya wa umuthi aria mararurungana ni toria tuona waro ria marahuthira maramba makahamurithia maabitha borithi mahamurithio makehitha kwa ndagika cigana ona borithi maciria ati ni makorwo magithie magacokereria na mururumo ningi magambia gucokera oro undu ucio wa kwihithanira. Haya tugukorwo tugiethana na Christine Musa rundu mwena andiki itu aria marathie na mbere na gutemunyithia ndeto ikigie mirurungano ya muthenya wa umuthi. Tobe tucenjie kinya hanini na minister wa ukui Kipchumba Murkomen ni anireire kurugamia gwa kahinda watho wa guthingereria matereba othe a ngari cia ukui wa muingi na mirigo gukorwo ukiregerio weru ta uria thirikari ikoretwo ikiendekithia. Ministry ino riu yathanite kumbwo gwa kamiti ya mwanya na iria guthugunda ripoti ya mwanya iria ikuhuthika hari kuramata matereba itanya inene ari gutigirira ati ugitiri no agacirithio barabara-ini. Kamiti ino iria igukuruhania rugamiri na ikundi citiganete cianyiti itemi thini wa ruhonge-ini rwa ukui igitanywo kwendekithia haria wa mawatho maya megukorwo makihuthika ili tuweze kuleta yale mashida yote ambayo madereva wamekuwa nayo na kujadiliana pale katika ile multi agency team, na ikifikia mwezi wa Septemba tuweze kuwa na suluhisho ya mashida yale. Kwa hivyo tunamshukuru sana bwana Murkomen, bwana CS, na kwa sasa mimi ningeweza kusema ya kwamba matako yetu yamesikizwa na madereva wa PSV, madereva wa HCV, wale wanaendesha malori na wote tunaweza rudi kazini kwa sababu tumeweza kusikizwa na kupatiwa muda wa majadiliano ili pia yale ambayo hayajakuwa yamekamilishwa yaweze kukamilishwa kwa muda wa mwezi moja ama miezi mbili. We want to thank the CS, Mr. Murkomen, for giving us an ear and listening to our pleas, which we've had discussions since yesterday and today. And we have come to an agreement, and he has agreed that he hereby holds the retesting of drivers until we give way to a multi-agency committee that will be set up with all stakeholders. So we want to say thank you. We call off the strike as of today. There will be no nationwide strike concerning long-distance truck drivers as we pave way for the agency to be formed, for the committee to be formed and involve our stakeholders in the policy. Nake mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto ni oritie kambuni cia wendia wa migunda gukorwo cikinyitanira na ministry ya migunda aniguo mahote kurogota magoti mothe ma migunda kaunti-ini ya Nairobi. Akiaria muthenya wa ira hingo ya kuheana taito cia mugunda wa Embakasi Ranchin, Ruto ni araugire ati gukinyaniria na riu gicunje gia 11 hari igana kia migunda ya Nairobi iri na taito hundu uria riu utumite mihango ya gukuria migunda eno ikorwo ikirituha na ihinda-ini oro riu president ni aranire kuhura na turia nime turia tugumeire sekta ya migunda no na kuri oro uguo gikundi kimwe kia directors kiugite gicunje kia 80 gia taito iraheirwo andu matari a memba.
Haya tugwethana na ripoti iyo igiite ito na uheani wa migunda guku mucii munene wa Nairobi. Family mwe kuma itura-ini ria Gakeu Gatundu ya Rugongo iraire ikigugunwo ni heho na ni thutha wa nyumba yao kuhia na kumatiga matare na gwa guikara na kuratuika ati mwaki munene urambiriirie kuonekana mabarita-ini ma nyumba iyo ya rumu 10 mathaa-ini ma hwaini no thutha ucio gucoka gutherema thiini wa rumu icio ingi. Mwandiki witu kuma Kiambu Mathiu Ndungu ni arekinyetie mucini ucio. Mathaa-ini ma hwaini niguo mwaki munene urerikana kuoneka ukiuma ceiling-ini ya nyumba ino kuria mutumia wa ndigwo kurikanite ta Wanjiru wake muhuarari itura-ini ria Gakeu Gatundu ya Rugongo. Mwaki uyu uronekana tari thitima cirehire citumire nyumba ino korwo ikihia. Thutha wa gukayagia thoteithio Wanjiru arayukire kuhonokio kuma nyumba-ini ino ni mutumia urari hakuhi ihinda-ini riria mwaki munene urathiaga na mbere na gutherema. Nikio ndihikire muno na njuke thiini wa mucii uyu ndikimete Kembu na twagikorerera ni mwaki urahorio ni ngari iria giukire gutumwo kuma Thika. Ona thengia andu aitura na maabitha guthima mwaki kuma Thika gwikinyia na kwambia kugitira gutherema kwa mwaki, family ya Wanjiru itigitwe gitara hathara ya makiri ma mbeca thutha wa mwaki ucio munene gucina nguo ciao ciothe, indo cia nyumba ta itanda hamwe na indo ingi cia bata. Ni riu ndagitugwo guo to nginya nguo ciakwa ciothe cia mwiri ndiri o uguo ndi no guo nyuma mugunda ndinona kindu na kimwe ndahonokia onaki ona cucu no guo na ciake itinahonoka onaki ciahia ciothe. Kuringana na murio wa Wanjiru Kamau Kimuhu, mutino uyu wa mwaki umatigite maria hoia toro na irio agicaka ati riu megucungiririo kwambiriria muturire weru amu nyumba ino ya mamirioni ma mbeca irabatara gwakwo ringi. No atutiga na hathara nene hathara tondu in fact ni turambiriria riu square zero na riu thina ni ati riu na kwina mathina maingi riu gwika renovation teno it's going to be costly kuri mwana wa family. Elizabeth Nyabrori okoretwo agikara na Wanjiru ataririe ati mutino uyu urahanikire ri mugunda-ini agitua kahua, mutino uyu ugicina indo ciake ciothe tiga nguo iria arekirite. Gukihia ni nyuma kuria kahua-ini ni boni gutuaga ni riria njiguire ndaigua tamenya icio ni thitima ciahia handu no ndinamenya ni ha. Ni kumana na wanangiki wa indo ni mwaki ikari itura ri mahoete andu endi mwega guteithia family ino na nguo gia kuria undu mwe na mbeca cia kumateithia gwicokaniriria ringi. O mundu othe ungihota gututeithia kana ni kimbeca kana ni indo tondu tari roofing yothe gutiri yothe ni hofokanire gutiri itanda gutiri kio na riu turageria gwetha uria tungika nigetha tukione ona ha gukoma. Handu-ini ha Kameme TV kuma itura-ini ria Gakeu gicigo-ini kia ubunge gia Gatundu ya Rugongo kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Mathiu Ndungu. Tuthie na mbere na thutha wa maabitha a borithi gukorwo makiriirie mungururio wa kuhitana na ikundi citari njitikirie kaunti-ini ya Naikuru, riu aria makoretwo makiagagia muingi na huri a biacara. Kamishona wamwe wa kauti uria uikaine ta Ruth Kenagwa ni ambiriirie mubango wa mathomo tari marihi kuri mbeu njithi na aria marikitie gutiganiria ikundi ici. Kenagwa ugite ati mubango uyu uria uhuritwo njeki ni honge cia thirikari na ikundi cia makanitha urongoreirie guthomithia mbeu njithi ya njira cia urimi mataoni-ini na ningi guthondeka nathari cia miti niguo kwiyethera uboco wao wa oro muthenya. Tunaingia tunaambia vijana umuhimu wa kutotumia dawa za kulevya, kwa sababu mtoto ambaye hatumii dawa ya kulevya anafikiria vizuri, anafanya kazi yake vizuri, utendakazi wake unakuwa utaratibu. Tuwaongereshe na wale wanakubali tunawapeleka kwa homes. Tunawaleta wafanye nini tena? Tunawaleta kwa economic empowerment, ambao wale ni wakubwa. Unawaambia sasa umeacha kutumia dawa, ulikuwa unaomba, sasa tunataka utoke pale huje hapa. Anajaribu kufikia kila mmoja, especially vijana hawa ambao unapata mara nyingi hawana kazi za kufanya, kwa hivyo wanajiingisha katika hali hiyo ya kuibia watu, kuua watu,
hata kufanya kuattack watu wakati wowote. Sasa hivi vijana hawa wanakuwa recruited kwa hivi vikundi wakiwa watoto wadogo. Wengine wanakataa kufuata maadili ya wazazi. Wengine kwa sababu ya kukosa karo, kwa sababu ya kukosa maisha mazuri, kwa sababu maisha imefanya wazazi wengine kutengana kutoka kwa familia, kuzambaratika kwa familia kumefanya vijana hawa vikundi hivi vinaibuka. Parents have become so busy. Sometimes even they forget their roles. But parents have a role, especially to educate their children, especially girls, to give them direction. Cokereria riboti yo gukureheire hau kabere ya mutongoria wa bururi William Ruto ni oritie kambuni cia wendio wa migunda gukorwo makinyitanira na ministry ya migunda na niguo mahote kurogota magoti mothe ma migunda kaunti-ini ino ya Nairobi. Akiaria muthenya wa ira hingo ya kuheana title cia mugunda wa Embakasi Ranching, Ruto ni araugire ati gukinyaniria na riu gicunje gia 11 tu hari igana kia migunda ya Nairobi erina title undu uria utumite mihango ya gukuria migunda ino kurituha ihinda-ini. Oro riu ningi president ni aranĩire kuhurana na turia nime turia tugumeire sector ino ya migunda no rona kuri uguo gikundi kimwe kia directors kiugite ati gicunje kia 80 hari igana gia title ici citinaheo amemba. Nataka vipande ya ardhi ya wananchi mutuletee ndio tufanye usorovea na tutengeneze title deeds. Hakuna haja ya kushikilia title deeds za wenyewe na hakuna haja ya kupatia mtu share certificate anakaa naye miaka 20. Tunataka hizo share certificate zote mulete ndio tuwapatie title deeds. Kila mtu aweke kipande yake ya title deed kwa mfuko na afanye naye biashara ile anataka. Tuko na shida hapa Embakasi. Tuko na timu mbili groups zinaongoza Embakasi. Si tungetaka utupatie suluhisho. Iko wale wako kwa CR12 na iko wale wako kwa ofisi. Wananchi hawa ndio wanaumia. Ama namna gani? Hawa wananchi ndio wanaumia. Tungetaka ututatulie hiyo mess once and for all. Ama namna gani wananchi? Asilimia 80 ama karibu 90 ya ambao wanatunukiwa hizi hatimiliki ni watu ambao sio wanahisa wa kampuni ya Embakasi Ranching Company. Na sababu hiyo tena inaleta changamoto. Ya tatu ni kwamba mimi nikiwa mkurugenzi mkuu, chama nikiwemo pamoja na board ya wakurugenzi ambao tuko pamoja, hatujahusika hata kidogo. Aya no tuthiite na mbere wega na mohoro gitao miarahuko ya muthenya wa omothe muthenya wa Mirurungano na tuthie ginya kuria kaunti-ini ya Naikuru kuria mihango ya ukui onayo ne kwambite gutharara mathaa-ini ma kiroko oro umwe na kuri na mirurungano ya matwarithia ngari cia muingi oro umwe na muingi ukirurungana makiuga ati garama ya muturire ni koretwo ikiri na njira ya iguru muno no kwa ndagika ino ndirenda twambe tunyitanire na Wanjeri wa Kariuki uria bwe mwena ucio wa Naikuru atumenyithie turira rihana atia kaunti-ini ino. Wanjeri agikorwo ni urajigua rera rihana atia mwena ucio? Thegio kuria kuja uongea Kiswahili. Thegio kuria wa gicimo noguo wagikorwo akiuga tukiri barabara-ini nene ya Naikuru guthie Eldoret. Ndagika nini ciguthirite Naikuru gutiuma na thina no riu thaa ici mabitha a borithi maratengerania na imwana guku hihi andu makiriaga tia gas undu turagithii na mbere kuona imwana magitengerania na borithi thiini wa mucii munene wa Nairobi na mucii munene wa Naikuru na hihi ni undu utakiri muthaka tondu turakiona uhoro wa ukui nduragithii na mbere ni uthararite thiini wa barabara ino nene ya Naikuru guthie Eldoret. Hihi ni ukunjitekeria ngoro nginyitanira na amwe aikaria guku hihi magitwire thina toyo wanjirie thaa cigana otho turagithi tukihugaga tondu mabitha borithi marayuka magikagia nginya tia gas. Labda tuanza na jina lako na utuambie nini kinaendelea hapa?
Kwa majina naitwa Bernard Ochieng. Nakuru nafikiri kila mtu amechoka vile Kenya mzima watu wamechoka. Na maisha iko juu, kila kitu iko juu, petroli iko juu. Hali si mzuri sana na watu wa kawaida. So tunasema serikali isikize kama wataki pia maandamano endelee. Bora kuwe peaceful demonstration. Yeah. Na labda nimeona huku maafisa wa polisi wakirusha tear gas. Labda wito wenu ni upi kwa sababu mnasema mnaandamana kwa amani? Tunasema hii mambo asubuhi ilikuwa peaceful kabisa. Polisi walipoingia ndio ikakuwa ni mbaya. Tear gas, live bullets kila mahali. So raia hawana shida na karibu kitu ya mtu. Polisi ndio wanaleta shida yote. Jua kupiga raia pia wanalipa kisasi. Yeah. Labda utaanza na jina lako na useme labda nyinyi kama vijana wito wenu ni upi kuhusiana na haya maandamano ambayo yameanza huku Nakuru? Awambere jigwe ritwa ni Kemiti na ithu andu ana Ikuru ta anake tu andu arakaru muno ni undu wa thirikari eno. Hau mbere turera gona Ikuru gutikiandamano ati ni bedroom ya hasura. Bedroom gani? Kila sehemu wakaji wamechoka wameandamana. Turera go mbere yo kwanza yo madam huyo reta governor feki. Aragu ati Nakuru gutiri maandamano magikika ati eno ni bedroom ya hasura. Sisi tunasema ya kwamba katiba ya Kenya inaruhusu peaceful demonstration. Sisi tunafanya peaceful, wanakuja kuturushia matia gas, ndiposa mnaona visi vijana tumejihami na mawe, tuko gangare. Manake wakileta ujinga na sisi tunaonyesha hii Kenya si ya mtu mmoja, Kenya ni ya kila mtu. Kwa hivyo sisi tunasema vijana wa Nakuru tutazidi kuandamana. Baba akisema maandamano ni kila siku, hakuna kazi, tutakuwa tunaamka asubuhi maandamano, jioni maandamano. Jioni maandamano. Kwa hivyo jambo la mwisho, jambo lingine kitaka kusema ya kwamba maaskari last time tukianza maandamano tukiwa akina mheshimiwa Kairo na wengine ODM coordinators walishikwa. Sisi ni baadhi ya vijana ambao tulishikwa. Unapata ya kwamba wenye hawajajihusisha kwa maandamano wenye kwa biashara zao wanakuja makazi zinafugwa, wanavuruga kila mtu akisema ya kwamba Nakuru hakuna maandamano. Wakati umefika tumesema enough is enough. Tumesema enough is enough na kuanzia baba akisema maandamano ni kila siku, sisi kama vijana wa Nakuru especially kwa hizi slums tumesema ya kwamba tutaandamana. Baba akisema ikuwe kila siku kila saa. Hakuna kazi ni maandamano, manake tumechoka, bidhaa iko juu, kila kitu iko juu, maisha iko juu, pikipiki hazina mafuta. Tumesema maandamano ni lazima, wapende wasipende. Sisi kama Nakuru walisema kuwa hatutaandamana. Walisema hii ni bedroom ya hustler. Na mimi kama hustler hustler, lakini nimechoka. Kufika mahali tumefika sasa, tumechoka. Kufikia hapa punda amechoka. Tuko tayari kwa kila chochote kile kitafanyika. Ruto kama kutuua tuue. Lazima Ruto ashuke chini. Yes. Kuria wage shimo uguo niguo maundu makihara ni wakiona ni andu makiri na marakara maingi muno na makiuga no mwaka mathie na mbere na ukorwo makirurungana. Hihi ni undu tuguthi na mbere ukorwo tukirumanira na gutwa turakiona kundu gwitagwo shamba andu maundu metagwo tear gas no mathi na mbere na ukorwo magikirio tear gas na maabitha borithi makiri guku maikarite mecemba hihi bagietereire kuona gukiri ngui ciragithi na mbere no aya makiuga mararurungana na mururungano wa thayo. Reke gucokerie mwaro kuria yakwa ni Wanjeri wa Karugi kuma kaunti-ini ya Nakuru. Thagio Wanjeri kuma kuria kaunti-ini ya Nakuru na riboti iyo ni gukorwo igituithiraniria kiraka ritu ria mohoro gitauni ngatho ni undu wa gwitikira gutucagura kuma hingo iria twambaniriirie nawe thaa thita. Mohoro macio na mangi maingi ni ugukorwo kimarumirira thiini wa mohoro maitu ma mathaa-ini ma hwaini. Kwa ndagika ino ngikwendera muthenya mwega. Ni njitagwo Gicimo Tuma na Nyambura mwari wa Musha. Kwa heri. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi ya Zonyezi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja